Mugambo wa murimi. Mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe. Hindi ria mbia guka ni ukorera mbia. No ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia. Andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima. Gutire mucere ungi ndingikuria tiga okomboka. Watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito mere. Na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi igana rimwe ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatargeti gukorwo turi na mburi 600. Kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 naguo cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngeithi nyitete muthingi wa urimi na guoko kuoreo gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthe njitikiria kuingira county namba 14 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Embu. Murimi umuthe twe guku Kianjokoma na Kianjokoma ni Embu. Guku ni kuo twina murimi no uyu ni murimi wa mwanya. Murimi urimite gwa kahinda na wira wake wi hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 na wi andu aria angi makirima ng'ombe, angi makirima kahua, aria angi makirima macani na indo ingi, wi arimaga mburi cia iria. Kwa majina naitwa Frinda Kiende Mushera, kwetu ni hapa Kianjokoma na mimi ni mfugaji wa mbuzi wa maziwa. Kulima wa mbuzi tulianza kutoka 2013. Hiyo tulianza tukiwa na mbuzi kidogo, tukaendelea kuwaongeza na saa hii tumeendelea kuongeza na wamefika mbuzi around 60. Frida, ewe na mburi mithemba iriku? Toggenburg inakuanga ya ngre na production yake ndio iko juu zaidi na haina shinda na climate. Production yake iko sawa. Wa pili ni Sanen. Sanen ni wa rangi nyeupe ama white na production yake sio kama ya huyo Toggen, ako chini kidogo lakini ako sawa. Watatu ni Kenya Hatfine, rangi ya brown na kona mugongo nyeupe. Ungikona mburi mithemba iyo itatu na wina mburi ta 60 twana na iria ng'ima, we uri wira-ini. Frida, urutaga iria rigana atia oro muthenya? Kwa siku ninatoa kama lita 22. Ukiwa na watoto lazima upe watoto kwanza, ile inabaki ndio unauza. Sasa nauza kama 22 per day na inapata wateja, yote inaisha. Kwa lita ninauza 150 shillings, lakini nikitengeneza yogurt ninauza na 250 per lita. Frida, mburi ciaku ri iriaga ki? Mbuzi anapenda sana sana hii dry matter. Tunawapatia mboma rond na wakati tunataka wakule green kidogo tunawapatia sweet potatoes vines. Pia tunawapatia unga mara 2 kwa siku na pia wale wakamuliwa wanapatiwa unga kiasi kidogo. Pia mbuzi tunawapatia maji na tuwapatiangi ikiwa plain. Tunaweka mix jam, molasses na Mora Plus kwa maji. Unakoroga, unaipea kama siku 3 ina ferment, halafu tunawapatia. Na wale mbuzi wanakamuliwa wanakunywa around 5 to 6 liters per day sababu ya kutengeneza maziwa. Frida, mburi iri arutaga iria riingiri ikuheaga iria tarigana atia? Ule mbuzi anatoa maziwa mingi ako na lita 4 na yule anatoa kidogo ako na 2.5. Yule amewahi toa mingi sana hapa kwangu, alikuwa anatoa lita 5 ama saa zingine anafikisha 6 kwa siku. Alikuwa Toggenburg, saa hii ako mjamzito, ako karibu kujifungua. Frida, wina mburi mithemba itatu, mburi ici hindi ureka breeding ni uciciarithanagia? Unaweza taka breed ikiwa plain, lakini pia unaweza cross breed. Kwa mfano unaweza cross breed Toggen na Sanen sababu production yake itakuwa juu kuliko huyo Toggen akiwa peke yake. Kuna wale tuna prefer wakuwe pure, lakini pia tunafanya cross breeding. Frida, gutire kindu gitari mathina makio. Mathina maingi ma mburi ri ungiuga ni mariko? Shinda ya kwanza ya mbuzi, kama wakati wamepata watoto, unapatanga kuna challenge ya watoto kukanyanga chakula na ikikanyangwa mama zao hawawezi kula. So inabindi tuwatoe wakimaliza wiki 2
mbili ndio tusikue na hiyo kupoteza chakula. Mbuzi sana sana hata akizaliwa unaweza pata amezaliwa saa hii na jioni anaingia huko kwa mahali wanapewa chakula anaanza kukojolea. Nĩ wega ũigue wega atĩ kori rĩrĩa gaciarwo maita maingĩ nĩ tũkaga haha mũharatĩ-inĩ wa nyina tũgathiĩra kĩoroho na nyina ĩkarega mahuti macio na thĩna ũkaingĩra tondũ nĩ kwanjia kũhoma. Frida, tacokera haha. Shinda ya kwanza ya mbuzi kama wakati wamepata watoto unapatanga kuna challenge ya watoto kukanyanga chakula na ikikanyangwa mama zao hawawezi kula. So inabidi tuwatoe wakimaliza wiki 2 ndio tusikue na hiyo kupoteza chakula. Mbuzi sana sana hata akizaliwa unaweza pata amezaliwa saa hii na jioni anaingia huko kwa mahali wanapewa chakula anaanza kukojolea. Frida, rĩu aria na mũrĩmi wothe ũngĩenda kũiga mbũri thĩinĩ wa Kenya. Ile advice naweza pea mtu anataka kufuga mbuzi, kitu ya kwanza ni kuangalia structure vile imejengwa, sababu hiyo ndio inafanyanga mbuzi wengi wasifanye mzuri kama nyumba ijatengenezwa mzuri. Kutengeneza mzuri lazima nyumba yake ikue njuu kiasi ndio hiyo amoni isikue inawafikia mahali wanaka. Ya pili ni kujua zile mbrindi unaweka na ile chakula utawapatia. Ukipata mbrindi mzuri alafu uifindi mzuri lazima tu itakuwa na production mzuri baadaye. Ni hau ndikuongerera tondu ngwamba gũtũma thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 wone wĩra wa Frida na warĩkia kuona hau hangĩ ngũgũtiga nake. Ngeamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ kĩa Njokoma nĩ Embu, njĩta mũrĩmi namba 1 Mwarimũ Mũcũe. Mũgambo wa Mũrĩmi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thĩna ũrĩa tũrĩ naguo nĩ biacara ya makorobia rĩrĩa kũratuĩka mũrĩmi nĩ ekũbatarania arĩhe igũrũ. Ona mbunge itũ arĩa marĩ hau arĩa tũgĩcagũrĩte nĩo maitho maitũ. Onao mamakaga mũrĩmi akĩmaka tondũ rĩu nao moragia atĩrĩrĩ ĩka nyamũ nĩ yetwo finance bill rĩ kayaugaga atĩa. Kawa nĩ tũngĩrarĩbĩte wega makĩria korwo gekĩrwo miringi bendera yagĩrĩrĩte mweri wa December na January nĩ tondũ thoko na rate ya exchange ya ndora yarĩ njega January na February.